Mrs. Mushi Khlad Hafus Nam Karta Kenthe Naga Jakasa Duni Gede Hampo Mobak. Ini dari Chalukong Khland Hospital. But ke komplain ke Banikong Kejing sistem ke ujung ini Gede Bidang kejing pang penyak But kejing telap Kita gede yang ke Afu September Araja Afu. Kita lihat yang tes apa Woodland, Pakistan, Wailang Boston. Yang ini nampak, lepas nak siapa migrants, but apa migrants datang ya ke treatment, mulai ilah Khlad hak arterik sat Oktober Araja Afu, hak por Pathway Shipo Minmil. But Kadal Jungjiak, what cause of that could be refractory septic shock, multi-organ dysfunction syndrome, acute kidney injury, COVID pneumonia, but type 2 diabetes mellitus. Kali Thapa Drifulai Snam Karta Kenthe Napo Lapalam. Ini di badan kejing sistem jom kita mengiang COPD, but it don't do kejing pang high blood pressure atau hypertension, but ini dawai nama tak ini. Dapat yang pun negara atau emergency haka light dari Oktober Araja Afu haka pun sal siteng menstem. But idan apa kajing sistem kebajur, but imla bring mesin mahal. Dan apa negrams kira ai kajing tip, but ini nampang inhalek syua Woodland Hospital, but Swkh Hospital. But apa Swkh Hospital kira tes i kira ilang positif. Kira sifat no i siapa negrams, but apa negrams ki ialah apa lah kan penjami batai dawai dasin banirabi ndai Khlad lo haka tuar san chifo mensep haka lai tarik u Oktober Araja Afu. Kadal jeng Khlad ini cause of death today type 1 respiratory failure, kejing sistem acute exacerbation of COPD, cor pulmonale, COVID positive status, but hypertension. Ilya Marak, satu flash nam kerta, napo DM line 95 MES Shillong. Ini napo yang po ke emergency jauh negrams, hak Padre tarik September Araja Afu, but upon we let Nikon idan getting stop ship, but telap. Apabila kita tes sudah bilang positif yang COVID-19, tinggal ada lagi kita bersama semua negrams dari Khlad no haka laiterik Oktober Araja Afu haka por safusan menstem. Berkata ujung Khlad lani cause of death kedai refractory septic shock, COVID pneumonia, multi-organ dysfunction syndrome, but type 2 diabetes mellitus. New Zealand Yavnyam Lifehouse Nam Karta Ikanthai Nag Kashnau Nausau Southwest Khasi Hills. Ila koi hapo ke emergency Department of Negrams haka arterik u Oktober Araja Afu, but hapo negran kisah kila ba kadang ka jingpat jangka pelakon
the name of uterine rupture, but we long ibran for ila Khlad no. To intrauterine fetal death. Hapon ni gram skill ai getting smart wood. Kila dia ia operation. Hapon ni grams. Ndai ila Khlad no hapon new James that have a lighter or to Raja Afo. But the down to getting Khlad, because of that your cardiac arrest there, with post-dated pregnancy, with uterine rupture, and intrauterine fetal death, sepsis, COVID positive status, but kani getting Khlad getting away, contributing causes can be post-dated pregnancy.